Ndabasuhuje. Akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye katangaje ko kafatiye ibihano abarwanyi 6 b'imitwe itandukanye ikorera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ni icyemezo cyafashwe kuwa kabiri tariki ya 20 Gashyantare 2024. Abarwanyi barebwa n'ibi bihano n'abakomoka mu mitwe irimo IDF, M23 twirwaneho ndetse na FDLR. Mu itangazo akanama gashinzwe umutekano muri Loni kashyize hanze kavuze ko mu barebwa n'ibi bihano harimo umuvugizi wa M23 Amakuru yizewe ahamya ko ari Letona Koloneli Wiringoma ndetse n'abandi barwanyi barimo ufite ipeti rya General bo muri FDLR. Gusa bose ntibatangajwe amazina. Mu bihano bafatiwe harimo kubuzwa gukora ingendo mpuzamahanga no gufatira imwe mu mitungo yabo. Ambasaderi wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni Robert Wood yavuze ko igihugu cye gishyigikiye ko muri Kongo Kinshasa haboneka amahoro. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye ubusugire n'ibijyanye n'imbibi za Kongo Kinshasa ndetse n'amahoro arambye mu banyekongo. U Rwanda na Kongo bikwiye gusubira inyuma mu rugendo ruganisha ku ntambara. Aba bantu bahanwe bagize uruhare mu byaha bitandukanye. Aba barwanyi bafatiwe ibihano mu gihe ikibazo cy'umutekano muke cyane imirwano ihanganishije M24 n'ingabo za Kongo Kinshasa bikomeje kurushaho gukara bigafatira intera mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi kuwa 20 Gashyantare 2024 zemeranyije n'u Rwanda ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ari ikibazo gikomeye ku mutekano warwo. Imbere y'akanama k'umuryango w'abibumbye Loni gashinzwe umutekano, ambasaderi w'u Rwanda muri uyu muryango Ernest Rwamucyo yagaragaje ko intambara zibera muri Kongo Kinshasa zifite imizi ikwiye kurandurwa hagamijwe gushaka igisubizo kirambye. Ati guha intwaro umutwe w'abajenosideri wa FDLR abiyita Mayimayi, Abacanshuro na Wazalendo kwa Kongo Kinshasa kugira ngo barwanye abavuga Ikinyarwanda ntabwo bikemura impamvu muzi y'ikibazo ahubwo maze kongera amavuta mu muriro. Kurinda uburenganzira bw'abavuga Ikinyarwanda n'abandi banyamuke ni inshingano ya Kongo Kinshasa nk'uko mubizi. Kunanirwa inshingano yuko kwateje umutekano muke mu karere ugiye kumara hafi imyaka 30. Bigaragara ko FDLR yamaze kwinjira yose mu gisirikare cya Kongo nka gahunda ya leta, kandi ibi byagaragajwe kenshi n'impuguke za Loni. Ibi u Rwanda rufiteho impungenge zikomeye kuko umutwe wateje impfu z'abatutsi mu Rwanda barenga 1 miliyoni binjiye mu gisirikare cya Kongo. Iki kigomba gukemuka. Ambasaderi wungirije wa Amerika muri uyu muryango nawe yagaragarije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko umutwe wa FDLR ukomeje gukorana na leta ya Kongo Kinshasa. Ambasaderi Wood yagize ati Amerika isanzwe yamagana ubufatanye buri hagati ya bamwe mu bagize igisirikare cya Kongo Kinshasa n'imitwe yitwaje intwari irimo FDLR yafatiwe ibihano na Amerika. RDC igomba guhagarika bwangu ubufasha n'ubufatanye hagati ya FDLR. Twamagana umutwe ari wo wose ukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, kandi turemera ko FDLR ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Mu gihe umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, ambasaderi Wood yasabye ibihugu kwirinda intambara bikubahiriza ingamba zo gukemura amakimbirane yashyiriweho i Rwanda ni Nairobi muri Kenya. Yasabye ingabo za MONUSCO kandi gukomeza gufasha ingabo za Kongo Kinshasa kurinda umujyi wa Goma na Sake binyuze muri operation Springbok, mu gihe iyi mijyi ikomeje gusatirwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Intumwa ya Kongo Kinshasa muri Loni yirengagije impungenge zagaragajwe ku mikoranire y'ingabo z'igihugu cyabo na FDLR. Icyakoze agaragaza mu buryo buziguye ko uyu mutwe ari umuzi w'ikibazo cy'umutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ntumwa yemeye ko leta ya Kongo ifite inshingano yo kurinda abanyekongo bose barimo n'abavuga Ikinyarwanda, gusa ngo niyo igomba kubikora ubwayo bidasabye ko hari ikindi gihugu kibyivangamo. Yagize ati RDC ntiyakererewe gufata ingamba zo kurinda abavuga Ikinyarwanda, aho byari ngombwa hashingiwe ku mategeko. Umuzi wari wo wose w'iki kibazo cy'abanyekongo ukemurwa n'abanyekongo bakabikorera mu gihugu cyacu nta kwivanga kw'amahanga. Amerika yashyize FDLR ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba 2001. Icyo gihe uyu mutwe witwaga Armée pour la Libération du Rwanda. Leta y'u Rwanda irasaba ko wakwirukanwa ku butaka bwa Kongo kugira ngo abawugize batahe. Nta muntu uzi umuzi w'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kurusha Ubufaransa. Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagarutse ku itangazo ryashyizwe hanze n'Ubufaransa rivuga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko nta muntu n'umwe uzi umuzi w'ikibazo
kurusha iki gihugu cyo mu Burayi. Kuwa kabiri Ubufaransa bwashyize hanze itangazo rivuga ko buhangayikishijwe n'imirwano irimbanyije mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko mu nkengero za Goma na Sake. Bwavuze ko M23 igomba guhagarika imirwano kandi ikava mu bice byose igenzura nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Rwanda agena uburyo bw'ibibazo byo muri Kongo bwakemuka. Ni itangazo rivuga ko M23 n'abayifasha bose bagomba kubihagarika. Bwasabye kandi guverinoma ya Kongo Kinshasa guhagarika imikoranire n'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda. Ubufaransa buti Ubufaransa burahamagarira imitwe yose yitwaje intwaro kuzishyira hanze igahagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bijyanye n'ibyo RDC yiyemeje. Igisirikare cya RDC kigomba guhagarika imikoranire n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abarwanyi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Amakuru yavuze ko nta gihugu na kimwe kizi umuzi w'ibibazo byo mu burasirazuba kurusha Ubufaransa. Ati nta numwe uzi umuzi w'ibibazo n'amateka y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo kurusha Ubufaransa. Ikiyongereho kuri ibyo, umuyobozi uriho ubu ukuriye ibikorwa byo kubungabunga amahoro bya Loni asobanukiwe neza aya mateka ndetse nibiri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, rero nta rujijo rukwiye kubaho. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu biro by'umunyamabanga mukuru wa Loni wavugwaga na Amakuru yitwa Jean Pierre Lacroix yagiye kuri uyu mwanya tariki ya 2 Mata 2017 asimbuye Hervé Ladisius. Uyu mugabo aza amateka yose ajyanye n'aka karere kuko ari mu bagize uruhare mu ishyirwaho rya Operation Turquoise yabererekeye abari abayobozi ba leta ya Habyarimana n'abasirikare bagahungira mu mashyamba ya Kongo nyuma yo kwica abatutsi mu Rwanda. Uyu mugabo yari umujyanama mu biro bya Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Edouard Bardour. Abo bahunze bigizwemo uruhare na Operation Turquoise nibo bahindutse FDLR muri iki gihe. Uyu munsi FDLR ibarizwa mu gisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC mu buryo bweruye, ndetse imikoranire yayo na leta yemejwe na Loni ndetse n'imiryango nka Human Rights Watch, ariko MONUSCO yaryumyeho ntiyagira icyo bivugaho. Makuru yavuze ko uyu muzi w'ikibazo uramutse uranduwe ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo ubwacyo kitakongera kubaho ukundi. Ni nako kandi bivuga ko M23 yongeye kwica abacanshuro benshi mu ntambara ihanganyemo na leta ndetse n'ababacanshuro.